Good morning, ma'am. We video series that continue to point now. Option give price and like option price. Trigger option premium. I do option give price. The trigger option give premium. Option premium say I the comment over stack price. Me among like a different stack pricing. Say magi premium say tongan no se piri. High diversity premium se combine piri no jing minase see premium se hector can to was patient was we are deco high the stock price my mama lady come say example on high can the isida or just kick another jing is the 70,200 com PECE 17,300 com 7,100 17,000 so the label different stock pricing sige magi premium se tuan premium se lain atras the 1.6 320 ko 224 1.04 so ne lain sing se koi premium ne atra sige premium se kamai to raga se mai no hai ba ko haidi kaman oi dei no na sarak pam jing min se ko haidi sida lain ba premium se kadai degi koi option hai kana kadai degi derive to rei hai bno koi underlying asset amedagi derive to rei hai bne ko this is the nifty 50 and nifty march hai ko nifty march 17,200 means see option se nifty 50 degi derive to rei se mai ni ko nifty ye ujing real price de 17,516 ne the my option ki price na soina masa mem ko mani late no ko si mem je koi nging mine se ko si sida ko na first line se keng the option sida ko na magi option gi price sa ko morning da option gi matang da ko gi settlement dai di ko gi leveraging natra na duga margin ko ini ko margin si matang da ko gi sai morning da nei negi sida ise ko 50 quantity ore kan da gi 226.65 se into 60 tawra kan da 50 tawra kan 11,297 so na tai ko sisi margin yaubra kana leveraging yaubra hai de kem yawram dre option de hana de khara yawram mamang de ko hujiti yaudre odo ha de sigi premium 22500 cn su tawra leina tra se koi kamani se me ni jing si jing de mamang da yi kanon su mayam de kitang pal hoge si da ko gi nifty 50 yare nifty 50 ki chart ni hujing si de open tawri se live market ni ko hai de sigi chart sida man set li se market ki magi up and down sigi matung ina ko option gi pricing se option gi premium se change to web ko mamang na koi si matang na discussion to gole ko mamang gi chapter ching da ai market se down la ko matum da put ki value se hingal hai bani market se up la ko matum da put ki value se ke do ba 100 hai bani ai adu ko call ni value na hinga ke di ni hoje se market se sai se jing bai di kha ka tam down lom da lai ko masing asigi lower side the target la ko sumale ko mane lai bo matam sida magi sigi price si option gi price pe gi price si gi price hangal handa hindu mem tawri se kari kino sini ko let's suppose ai sida kanom si jeng hange 17,600 pe hai si march ki da ko premium kam lagi jeng si ko 93 lain tra kitang thangal ke mathakta ko jing mina banungai na 93 94 ko sigi down to pugi matungina market sina down to pugi matungina my price up and down to yo no kana ko bukha ki question khar su lakbo jawai marakta koi na si jing matam da direct sigi option gi charts da jing gadra ko natragana ko gi main ko underlying asset ki chart se jing gadra hai ba ko best the underlying asset ki chart se jing view ka gina gi ina option ki chart jing ga di chart amam jing ngai ba chunga moina tra ado sai gi koi option ki concept to market na down chal laga kon gi premium hingali market na up chal laga kono gi put ki premium hingali hai bani ba ado ina sida jing ura ga di pura opposite lag tu ni ko option put option na jing ura ga di ko ado ne yaring gi singa swap select na ba khona nifty 50 have the means hoje lay option sigi underlying asset or
main chart se sido ni ying si ko ni yeng asi ni yeng ma tam da ko ni yeng si kai no sai sida put ki che 90 le re green de ka khala ko da sai ko ni anti to ko ma tam da 92 94 le mi na tra ko hai lu ngam se ka man sen sau da ino hai kan da ko ni am chau no jing ko the intrinsic value hai ba le ko adu ka time value hai ba le hai da intrinsic value and the time value ani si gi matung ina main ina ani si gi matung ina ko gi option ni premium se sense to ko aka akum nai up and down chale ko adu de ko intrinsic value and time value se khang basi yamna mathau tai natra ko intrinsic value time value se ko kai no puni jing mina se ko gi slide show am lai sidong hang tang jing mina se du ga market mu lak si ko intrinsic value and time value se sigi matung ina ko na ko gi market ki price ko option gi market ki price option gi price se me hai ko adu ida de ko se time value kai no khang ma thang tare adu intrinsic value su kari no se ko khang ba thang tai ko intrinsic value is a measure of an option's profitability based on the stock price versus spot price having adi ko spot price having lady stock price having lady ani lai natra spot price hai ga the current market ki price ni hai di CMP hai the current market price ko hai the current market ki price hai se ko gi spot price ni ko sigi spot price ga adu stock price ga ani sigi different do ko ani de gi different do adu dunia ko na horen intrinsic value ne la pi se ko adu go time value sin na comment to ga ka dang sai gi ko gi underlying asset oiriba the main the stock oigera natra ga na index oigera ko stock oiba stock oiba natra ga index oiba jai ko ai underlying asset se hariba underlying asset to adu du gi magi option gi expiration ai expiry oirak pu du gi matung in ai time gi value se sense to re expiration axila the time value se handare expiry am no wal bi magi time value se saw adu ga time value si da ko gi volatility ha ba maga plus to sile ko ni volatility plus ko time value ani se pulaga koina ai di expiry time se pulaga koina time value se men ha volatility ai kaino jing si bi dam market the volatility ko koina asing ngasi se market se amna high volatility oi high volatile oi to market se kana tong de kho de ga ba mayam mu se tare na ta hai de bising se hojik sa liver market ki sa liver mo ngi si di high volatile oi de yam slow la tam na chali high volatile oi ba means mathata ka su jar sing khat ki ba makha da kuma su jar se chen thara ko sungba mayam sini adu sigi high volatility okay yam khangong de na kitang khak sing ki na tra so na laiba sigi magi volatile ko sigi so measurement lay ko measurement lay magi ko gi IV gi value na ko option chain gi class la kini ko next option chain da IV gi value ne lay ko magi value do kamai to raga ko grid theory ka ne lay ri di matung ne loi la kini to so na ko na intrinsic value id kari ne ha gi no gi adi stock price ke spot price gi different ni hare do ga to ko time value na ai gi expiry oiliver time do adugi value duga aduga plus the volatility gi value duga ani do pula kanda koina kana se time value se lawe ba okay time value se adi masai ko gi option number gi magi time gi value ko masai koina ATM option da koina kana se money nest tam gare na tra ko ATM OTM ko aduga kariba mana ITM high racing se gi matung ni ka do option da ko gi ATM ne adu OTM ne hariba ani se sigi out the money and at the money sigi intrinsic value laite haiba ko kari gi laite no khang kani ko intrinsic value laite haiba intrinsic value laite bani na hariba ATM and OTM the labor stock pricing se magi entire premium se kari oge ha kan do ko gi time value khakta ko magi kana se ko gi premium se same yani ko concept se ayong ga repeat taronge
at the money and the out the money high river kogi kano ani se sida lay river stock pricing se at the money the lay river stock price out the money the lay river stock pricing se high river stock pricing se gi intrinsic value laitiba ko maram aduna kaidoge kanda magi whole premium se ko kanana same ge hai kanda kogi kano sin same ko time value khakta na magi premium se same okay adudi ATM ga OTM ga the intrinsic value se later ga the intrinsic value se kada de lai ramani ITM da ko in the money the high river intrinsic value se lai ramani ko khata nam ye je the intrinsic value of a call option intrinsic value se ITM de lai re hai re the call option the intrinsic value se jinga se aduga put option se intrinsic value lai ko ani ma ki pun jing mina se intrinsic value of a call option increase as the market price of the stock keeps rising means the stock ki magi natragana index ki price to aduna keeps rising ko hengala iba makhai gi call option gi ko gi intrinsic value se increase tawrakane hai hengala kane hai ko the market ki price na above the stock price se lairagadi then the call option has a positive intrinsic value hai okay kaiguma ko gi market ki price hai the spot price na ai gi stock price to gi above the lairaba ado itadi high level call option se sigi magi intrinsic value se positive value hoganeba otherwise kaidoni zero intrinsic value hoganeba otherwise the kai tagani market ki value se na market ki price ne kaigumba stock price ki makha de lairagadi jam seng na haragadi call option gi intrinsic value se minus to hogadamni value se ko adu ko gi intrinsic value da minus hai bidi laitabani na intrinsic value se kadirone zero intrinsic value hoganeba yani ko na ayum ko repeat torunge ko market ki price na increase torokpa matamda ko market ki price na increase torokpa matamda call option gi magi intrinsic value se increase tawe hai ko aduna market ki price na ko gi strike price ki mathak te lairagadi ko strike price ki mathak te means haji kono se ko gi market ki price hai ko kya de lai bing 17500 te lai re haji se ko adu di sidai na 17000 to 500 17600 ta ai kana to ro na dragon ai stock price 17400 ni khala si 17400 ni khala si 17500 te lai bani na 17400 se si sida intrinsic value lai gani hai kari gino hai daga di hai river 17400 se in the money oigare hai ko asagi mamang hai gibudo in the money ko ITM na tabada adi at the money natraga out the money ATM natraga OTM ko hai river money mes ani se si sida ko intrinsic value laite hai bani ko samana na hojik sida lai se asagi aigi kono se stock price na market ki price ki ko market ki price ki mathak ta market ki price ne stock price ki mathak ta lai ragadi call option se magi intrinsic value positive value ogane hai ko aduga market ki price na stock price ki below the lai ragadi magi intrinsic value se zero ogane okay aduga na call option gi intrinsic value se kamana calculation ta ga hai kanda ko gi CMP ko hi spot price sidagi minus from sai call option do gi strike price si tawra kan ko intrinsic value phangi hi example hoji hoji laiba market ki price 15700 ni khala si adu gi strike price na 15650 sini lower si adu itadi ani sigi difference is going to 50 ni ko sigi 5050 se ko gi kadi itu no gi strike price 15650 se sigi intrinsic value oidinu ko 15700 sin ko gi current market price ne 15650 sin ko gi strike price ne lower si sigi case the intrinsic value se kya ta doino haragadi ani se minus tamara kana 50 tare si 50 se intrinsic value ni kanagi intrinsic value no haragadi 15650 hari be strike price hai sigi intrinsic value ni okay then time value mu yesi
time value de ko na puthong na ko na kan da first the premium ko premium se ko dum phangi na tra premium se de minus intrinsic value minus ta kan da tar ko value the premium kan or ni time value okay adana se example na ha ka na sa gi 15650 se cc ki ma gi premium se 140 se ni low receive ko minus se 15650 की कनोदी इंटेंसिव वैल्यू दी क्या होगी 50 वगैरह को तो 140 देगी minus 50 से तब लगा इक्वल टू 90 को 90 से ना मागी टाइम वैल्यू हुई दोनी यानी को क्या मैंने को ना एनी स्टैक प्राइस अमगी टाइम वैल्यू अदुगा हाइदी हजिक सिदे लाइनिबा 17300 से मागी प्रीमियम से क्या नो 221 इन था 221 से कोई 221 से की कोई गनो पुथो को जाए इंटेंसिव वैल्यू को अदुगा टाइम वैल्यू चु पुथो को जाए कमाने पुथो का इंटेंसिव वैल्यू वजह से ले 17513 नेब 17513 से दना कोई न से 17513 से द माइनस 17300 से ये करी नेब intrinsic value नेब को अददी एने मोसी की टाइम वैल्यू पुथो के हारे गदी हजिक क्या न लाइसे 223 निका अदि से टाइम वैल्यू पुथो के हारे गदी माइनस 223 का टाइम वैल्यू याव इसे 10 खक्तनी को सुमाइना को न intrinsic value हाने पुथो ब मतुंग द हाइबा प्रीमियम दु दगी intrinsic value से माइनस तौरगा टाइम की वैल्यू सुदम पुथोप ngami का सिना कोई की कॉल ऑप्शन गिने का द कॉल ऑप्शन गिदा कोई चौरापा कनो से येंगसी ऑप्शन की प्राइसिंग एंड प्रीमियम से कॉल ऑप्शन गिदा का एग्जांपल नोइना हजे कोन से येंगे 15650 से ये हजे में करेंट मार्केट प्राइस ने लोअर से हाई लेवल करेंट मार्केट प्राइस है सीसी दगी आई सी की स्टॉक प्राइस से माइनस तौर का दो स्टॉक प्राइस से माइनस तौर का फंगक पदो अदोगी इदी कनो ओइ गदोइनी इंटेंसिव वैल्यू को आइगे करेंट मार्केट प्राइस से सिदगी स्टॉक प्राइस से माइनस तौर का फंग इबा वैल्यू दो इंटेंसिव वैल्यू होगेनी हाई लेवल इंटेंसिव वैल्यू से सिसिना मु मागी प्रीमियम दगी माइनस तौर का फंगक वैल्यू दो अदना टाइम वैल्यू होगदो को अदना ngасai सिगी आइगे लाइबा फिगर सिगी मतुंगिना फिगर सिगी मतुंगिना ये कांदे करिबो फंगे साइगे at the money ko natragana out the money high level ko stock pricing se sidadi intrinsic value laite ko magi entire kono se whole premium se kana se me haibno time value na se me haibni yani ngi natra sida magi masagi khogi in the money the laiba stock price mu khigi di magi premium kono se ko intrinsic value se positive value fangi haibni अदुगे एट द मनी नट्रग आउट द मनी की इंटेंसिव वैल्यू से करी फंगेबल 0 को इंटेंसिव वैल्यू फंगे हाइबनी अदुना सी 0 इंटेंसिव वैल्यू ओइगदी साइगे कोगी प्रीमियम में सागल को मतलब न संगी सिदी इंटेंसिव वैल्यू का प्लस टाइम वैल्यू का पुल लगादे को प्रीमियम सेमक बने अदुदी इंटेंसिव वैल्यू से 0 लोइन ओइगदी आइगे प्रीमियम से सेमक पद 30 लेगदी टाइम वैल्यू खतन सेमे से जानिंगे नट्रा निगे को टाइम वैल्यू खतन सेमे अदोइतादी साइ को की टाइम वैल्यू खतन कनो से सेम नगदी एक्सपायरी डेट आई प्रीमियम से एटीएम ओटीएम द लेब स्टॉक प्राइसिंग से लोइने मागी प्रीमियम से 0 द चखिनि है को साइ कोई मॉर्निंग क्लासेस पन की को सी 0 द सर किदु से करिगेनो सी 0 द सब जान सकदरा है कि 0 सब जान ओइलो को 0.05 द लेगेनी 0.05 द लेगेनी करिगेनो हारेगदी से सपोज होजे सिदा 17000 से हारे से को पीई 17000 पीई से कोई सिदा जेंगसी मासे मागी सिदा लोअर सर्किट 0.05 पीई से सिदा लेप तिनि को होजे 0.05 जो बदम जरमनी को इनखनदा 0.05 जो इसे कनानो येंगसी सिदा लेइसे 17000 को पीई को अदि 16700 सोइसे होजे को माय प्रीमियम जेंगसी 0.05
55 lay ko ato pa sum yang chi 16400 ta jing 0.40 lay ko si ba dum khara chawri adu di 16000 da fan jing chi 16000 march pi ko si da di si su 0.25 lay di ko okay duga 0.16,000 15,800 hai okay si da di 0.2 lay di si da su horen mo je sum market se expiry osila koi matung ina 0.05 te lo singi de ne kadi gino hai gadi magi sida lower circuit na lower circuit 0.05 pi ri ko adu 0.05 तो हजिक हजिक लेबा मखतंग थीगे तो बने ने थीरे से को जिंग 500 तो जिंग कि दिन लेरंग ने खले 0.05 तो चिसु लेते को यामना वांगरे फिदि से 15000 तो इरे से फंगबरी इंग 15000 से 0.02 तो लेको ओके पर horen mesi ko na ngasi Thursday ni tra Thursday ni mesi loina mo 0 da lo singi ni 0 da lo singi ba means magi lower circuit 0.05 sida solution la kani ga horen market okay so na ko call option gini ko put option ni sumu jeng se put option na so intrinsic value lai time value lai ko sa manana put option da ko ni intrinsic value se kamane lai ge hanga na kamane puthok ka kan da ko gi nange underlying asset oiriba stock natraga index ko high river kana sigi magi market ki price na down chali ba makhai gi intrinsic value se ko hengala ye put ki intrinsic value se am going repeat tawre ko of stock natraga index ko high river underlying asset sigi market ki price na handra ko matamda ko makhalam da high dra ko matamda ko gi masagi put option gi intrinsic value se increase tawre okay aduna sina maram wada kanda kai dong kanda market ki price na stock price amagi makha da leiraba any stock price amagi makha da below the market price leiraga di high river stock price tu gi komagi put option gi intrinsic value se positive value oine lai ha ko adugi on the bada market ki price na stock price mathak te leiraga di to magi high river put option du gi intrinsic value se zero intrinsic value oigani ha yari ko na okay adu put option ga call option ga muk sida magi intrinsic value calculation de khana se kada jana kanda pull option di call option di ngasai stock price ko gi kanu da gi spot price minus stock price to bune pull option da na ko stock price dagi minus spot price to ka stock price dagi minus spot price to kari gina market se down da lakoni na ko down da lakoni na ma sei masagi market ki price na lady be spot price na pick pa matam da yani di small oil pa matam da smaller oil pa matam da magi intrinsic value se positive value phangdi ni ko sina sawra ga di negative phangani negative value di leita leiba ya dabni na ko gi zero value kanu da zero intrinsic value again ni ko अदाइन तौरगा टाइम वैल्यू दि समान रे ngasai magi premium du dagi minus magi intrinsic value se tobirom dugo time value phangani ko sam jiki example du da ko spot price 15650 ni khalasi high 15650 se cc gi ko spot price stock pricing si dagi magi sawo pick pai matung ina plus minus tawra kan da ko intrinsic value puthoe ko same calculation du da aduga hangai be intrinsic value sina magi premium sinagi minus tawra kanda time value puthoe ko adu de ko na sida time value phange agi intrinsic value phange si phange natra adu pull option ju call option ju ngasagi sa manav da magi expiry day naksil koi matungina natra ge expiry day na sida magi premium ko premium se ko ATM de ge horga OTM ma kai se loine mak se premium से 0 तो चले 0.05 तक को यानी को मैं अदन सी का कांसेप्ट से कोई क्लियर ओइबो दका ओइ को यामना
नत्रगदी अखोन हयेंग कदौन है कंद मसी से थर्सडे ने मसी एक्सपायरी ने अइनो होरेन पुंग अहुम नि मतुंग न ट्रेड लौरे खलसे कइनो मार्केट अप त चली मार्केट अप त चलगा अइगी प्रीमियम से मखाम न कुम इसे कइनो सुम 100 से कइनो सुम लोइसिन गरे कइनो ओजा से जीरो त चथो गरे अइ मार्केट अप सेट पने अइ प्रॉफिट मैम फंगदौ बुने अदुबु प्रॉफिट अम त फंगौदरे सि करिगिनो हाबो क्वेश्चन दुम लाकनि का अदन खोइना मसी क्लास से खंगी से ऑप्शन की प्राइस नत्रग प्रीमियम से कमाने से महीनों कनाडा डिपेंड तविनो हाइबदुने इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई स्पॉट प्राइस एंड द स्टॉक प्राइस के अनि दुगी डिफरेंस टू दगी फंगे हाइरे अदुगा टाइम की वैल्यू न केदो टाइम की वैल्यू से न आई एक्सपायरी नक्सिलपगी मतुंगिना को लैनिबा टाइम दुगा प्लस volatility आइदे मार्केट की volatile ओइदिदो अदुगी वैल्यू दुगा पुना खान टाइम की वैल्यू सिगा को टाइम की वैल्यू दो फंगे हाइले द टाइम वैल्यू सिगा इंट्रिंसिक वैल्यू सिगा पुला खान स्टॉक प्राइस सेम पने न कोन ऑप्शन की कनो से सरा को मथान खम गय को हयन मथंग क्लास तो कोई ग्रिक थ्योरी लाखिनी ग्रिक तो दे को के डेल्टा गाइन लाखिनी को डेल्टा गामा को बेगा गाइन लाखिनी मखन मैम को इन डिटेंडम मथंग की क्लास तो मुनै नसे अदम सिगिदी स्वाइदे लोसिनगे थैंक यू